cool, these brothers my guys. Know that we fly, know that. Mi Kristen ha Amerika, California. Bailam da Bishop Benjamin. Loong ru mentang idon ha Amerika, California. Balong kebadan kam kerke edu kata ngin penghi ya barok ke Amerika kenang ba kari India bad kewe kiri ki balak banyak Kristen kin yoi. Badon ki beklan na bentak Kristen don ki beyeng lang rangkat bad ke Kristen. Badu ongru wat kengkai ke Kristen namar bendon ke Kristen pimyo macong sup chong sai. Ke Kristen ki ya dua ya pi tentang chong sup chong sai chong pi. Namar yangi lah kai tu dua na menta ke nong shun chong pi. Kumtang ni dua na menta ke chong pi la pi le yangi kanu la pi ai ni pijik ya kanu ni dua na menta ke chong pi. Aku apa ni tu pi la pi penstam yang kanu la pi pun jingjar yang hidup kanu ru mereka takar pinang penstam yang kata ki Kristen kinang mi kata pinang tangi ki yang mene ke jongi kata ki yang mene kinang yeng Mereka ni tu api ladapi penduk pendam sendon ya kena kejinglek jong pi ru pi chong suk chong san kariru kan chung suk chong san barok kim chong suk chong san mar bangim kwa ya kejing umstam ngi kwa ya kejing chong suk chong san ha barok ngimdei kita ki baya percha ya kinyam namar bag kinyam lachna manga bat mapi omdei balchna dau belai ni percha ken ya kejing senchar kadar jong pi mar ba pi la nyau siliang pitip menchwa kaja ke Bible ni kso daki wepat ki jaj kumba pikso ndai duduk mengitip ya Yesus kso pat dak Bible nama mengitip ke Bible ka don kejeng im dan ku ai kung snam ngila ban bu ke Bible ban yele handai ngimle kunta nama ban tip katanya bat ya kita ketia dak ke betai ngim yo jeng toy ning yo nom kabang yo jeng toy ning yo nom de ngibat ya ke Bible Kumta ada kemsem bas ngurip na kerpat epi bas ngobah ban persenge no cisendon yakini kejingle jong pi ke baro mar bangidai ki bru ki pa chong suk chong san ngidai ki bru ki balai kai ka Bible nung kwa ya kata kejing usnam ki kwa ya kejing chong suk chong san